I bought this house for 5,000 euros. Ne, nisam Amerikanac i nisam kupio ovu kuću, već sam odrastao u njoj, ali vidim da je jako popularno među influencerima da kupi stvari koje se treba renovirati, je li tako Strahinje? I nudim priliku za sjajan koncept jer ova kuća koja se treba renovirati se prodaje za samo... koja su mi sećanja na ovu kuću? Ona najranije bezbrižna i lepa ili ona u začaranim krugovima realnosti? Da li pamtim one razigrane snove ili rane koje te oblikuju? Cijelo detinjstvo je stalo ovdje i nekad se život osjetio u svakom uglu, svakom cvetu, ali u međuvremenu sve je to uvenulo, postalo je sivo. Ovdje su krenula sva moja interesovanja, ali i početak svih mojih briga. Odavde sam krenuo u život, a sada mogu da se vratim ponosan koliko sam prošao. Ova kuća je ono iz čega sam nastao. Ona je dala fondaciju za ono što sam prošao i što sada jesam. A ono što ova kuća jeste su 2 stana i dvorište sa šupama. U prvom stanu pri ulazu iz krovom pokrivenog hodnika se nalazi prva soba, to je predsoblje, a tu su još 2 odvojene sobe i jedna soba koja je spojena sa predsobljem. Nalaze se WC i posebna kuhinja sa izlazom u baštu. U drugom stanu pored predsoblja se nalazi još jedan WC, kao i velika dnevna kuhinja i tu je još jedna soba sa ulazom iz dvorišta. U dvorištu se nalaze 3 šupe, od kojih su 2 natkrivene, kao i zemlja koja je pogodna za baštu. Oglas sa slikama se nalazi na sajtu 4 zida, za sve ostalo sam tu kako bismo ovo što prije završili. I stvarno se nadam da će neko ko uzme ovu kuću moći da napiše u njoj neke nove priče, lepše priče, više roze. Jer ovoj kući je potrebno renoviranje i ne mislim samo na fasadu, nego i da se osjeti opet život, da se stvore nova interesovanja i otvore novi vidici. Ali pre svega da nekome opet bude dom.